Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Hunaka anwa'un minal harb, bal kullul harb ibtada'a bil harbin nafsiyah. Dalam dunianya macam-macam na perang, tapi bandung perang dimulai dengan perang urat saraf, dengan perang urat urung semikir. Dalam dunia ini terjadi bermacam-macam peperangan, tapi tiap-tiap semua peperangan itu dimulai dengan perang urat saraf, dengan perang peperangan. There are many wars in the world, but all wars began with psychological warfare. Today we are going to discuss about psychological warfare. Akan kita yang mudah perkara perang urat saraf. Ya, dadul quwwah lil harbin nafsiyah. Innal harban nafsiyah naw'un min anwa'il harb tusannu qabla al-qital wa fi athna'il ma'rakah wa ba'da nihayatil harb wa yustakhdamu laha jami'a wasail al-i'lam min al-idha' al-masmu'ah wal idha' al-mar'iyah was-suhuf wal majallat kama yusta'malu laha al-afrad wal jama'at wa wikalatil amba wa yakunu al-ghardu min dhalika kulli يضعاف الروح المعنوية للعدو وإلقاء الرعب في قلوبهم وإثارة الفتن والقلاقل بين صفوفهم. Katanya apa yang sama kemah berpegang perang propaganda, perang urat saraf. Perang urat saraf, psychological warfare. Nak kita bawa macam ni bab mandum taktik perang. Yang dipegang Rogolam terjadi perang di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah muka dawa telia perang. Dan dalam perang urat sarafnya gumui mandum alat yang mutambung dengan nari, dengan pegawai, dengan propaganda. Lagi minta ada alat radio, ada alat TV, surat-surat khabar, majalah-majalah, dan menancik cik uring-uring yang you pegat perang urat sarafnya, kantor-kantor berita, surat-surat khabar, majalah-majalah, buku-buku. Dan maksud nibaknya manduk idha'afar ruh al-ma'nawiyah lil adu, ulama semangat perang nibak musuh. Wa ilqa'ar ra'bi fi qulubihim, dan takut awaknya puya je. Wa itharatul fitan wal qala'il baina sufufihim, dan udet fitnah pakai dalam kawan, dalam fiqh kafir. Tujuan dari perang urat saraf untuk mengkucil-kacilkan musuh, untuk melemahkan semangat peperangan di kalangan musuh. Dan untuk ini dipakai surat-surat khabar, radio, TV,
kantor-kantor berita untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, untuk memecah belahkan musuh. In the psychological warfare, they are using today all kind of means, especially radio, TV, newspaper, books, and also news agencies, also agents, to spread rumors, to confuse the enemy, to make him unable to fight, and to reduce his enthusiasm for war. إذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعد العدة لهذه الحرب النفسية، ولا بد لها أن تملك جميع الوسائل لاستخدامها في الحرب النفسية. لا بد لها أن تملك الإذاعات القوية توصل صوتها إلى أقصى العالم، وأن تملك الصحف والمجلات ما تكشف بها مؤامرات العدو أمام شعوبها، وتستخدم هذه الوسائل لتوعيتهم وتعرض بها قضاياها أمام شعوب العالم لتكسب الرأي العالمي في تأييدها، وأن يكون لها مندوبون سفراء يملكون قوة الخطابة يوضحون بها موقفها في الاجتماعات الشعبية والسياسية والمؤتمرات الدولية بدلائل واضحة وحجج قوية. Oleh sebabnya, hati umat Islam anjang gemuk-gemuk bagi pegat perang urat sarafnya lawan kafir. Dan anjang ge puna tumpu alat-alat yang perlayak tangui dalam perang urat sarafnya. Lagi itu anjang nak bergutanya dah pegat pemancar radio yang jip batu tengok banti payang alam. Haji anda puna surat-surat khabar, majalah-majalah yang beri penerangan perkara buat musuh dan tak pegang apa-apa yang ada betul yang dipegang oleh pemerintah musuh tengok tu bangsa Roy di Nagro Roy. Dan alat-alatnya hanjian tangui memperlumak kebenaran kita tengok bak dunia, bak bangsa-bangsa dunia, supaya mandu murung itu benar apa kita tengok. Dan hanjian tak kira wakil-wakil kita tengok luar negara yang tu'ah mentutur, yang tu'ah bergabar, yang tu'ah beri penjelasan perkara menuduk perjuangan kita tengok dalam mutapat dunia, dalam kongres-kongres dunia, dalam konferensi-konferensi dunia yang beri dalil-dalil yang terang dan hujah-hujah yang kong untuk guna perjuangan kita. Karena itu menjadi kewajiban umat Islam untuk mempersiapkan diri mereka dapat mengadakan perang urat saraf ini dengan memiliki alat-alat yang diperlukan seperti radio, TV, kantor-kantor berita, surat khabar dan majalah yang dapat memberi penjelasan tentang kebenaran perjuangan kita kepada seluruh dunia. The means to conduct psychological warfare must be also in the hands of the Muslims, so that we can use it to expose our enemy's wrongdoing among his own people. And we have to send our representative, our ambassadors, our spokesman to attend all the international meetings to explain our case, our reason for fighting.
And our representative must be trained to be able to present to the world all the reasons for our fight. Innal harban nafsiyah kanat tusannu fi fajr Islam. Kanat tusannu qabla al-qital wa fi athna'il ma'rakah wa ba'da nihayatil harb. Shana biha a'da'ul Islam diddal muslimin wa shana bimithliha al-muslimun didda a'da'ihim. Ghaira anna al-wasa'il kanat mahdudah anadaka fakanu yastakhdimuna al-afrad wal jama'at falam takun hunaka al-iza'at wala suhuf wal majallat. Amma fi asrina al-hadir faqad kathurat fihi al-wasa'il allati yastakhdimuha al-adu diddal Islam wal muslimin. Fala budda lil ummah al-islamiyah an tamallaka jami'a hadhihi al-wasa'il wa tastakhdimuha biddahu. Perang urat saramnya kerana mulai pun bidang agama Islam. Dan kagak pegak ada yang golong perang, di tengah-tengah perang dan waktu akhir perang. Musuh-musuh Islam ipegak ada yang lawan umat Islam pak pun. Macam umat Islam masa Nabi naga pegaknya tu musuh. Bila ni pak watanya hana alat-alat lagi yang nak royo. Boleh bayang gengui ura-ura utusan-utusan nyajak pegah apa pegah buatnya. Nyo melainkan ni bab masanya dinokah macam-macam na alat hubungan yang dingui oleh musuh dilawan kita nyawa Islam dah hanjahan kita nyawa umat Islam pi tanggung ya tangan kalau musuh. Peperangan urat saram ini sudah terjadi di masa mulai agama Islam yang dilakukan sebelum perang, di tengah-tengah peperangan dan sesudah peperangan. Musuh-musuh Islam telah mempergunakan cara-cara ini terhadap Islam. Begitu juga umat Islam telah pernah mempergunakan cara-cara ini melawan musuh. Perbedaannya pada masa itu tidak ada alat-alat yang ada sekarang seperti radio dan TV. Oleh kerana itu mereka memakai pusat orang-orang menyiarkan kabar-kabar yang berkenaan yang berhubungan dengan perang urat. The psychological warfare has taken place also in the beginning of Islam. And this tactic was used before the warfare, in the middle of the warfare, and after. And this tactic was used by the enemy of Islam and also was used by the Muslim. Except at that time there is no other means except representative agents to do this. Today, the Muslim army must also use this technique against our enemy. وعندما نعود إلى القرآن الكريم نجد فيه إشارة إلى الحرب النفسية التي شنها العدو ضد المسلمين بعد وقع Uhud. Wajah kalian tak kita kepada Quran akan tertemai petunjuk-petunjuk kepada kali kepegat perang urat saram oleh musuh atau oleh kita Islam. Yang terang lagi nak perang Uhud yang kait berat perang urat saramnya oleh musuh hati umat Islam. Dalam Quran ada ayat yang menerangkan perang urat saram yang dilakukan oleh musuh di dalam pertempuran Uhud. Ini ayatnya. Alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni
in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 170 negeri Tuhan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, yana pumisi kaya pegah haba kemang perangnya pi ya pada kau Islam ya pegah ye musuh hebat kaget karame lagi na yang tepat musuh awak Quraisy kaya yang tepat ramai lagi na ikene ya perang kata ya kembali Islam ya san fakshahum plung re ana ada makau tu kawannya ramai lagi na kaya perang dah ya putile plung re fazadahum imanan ya abanya ana petakau orang Islam sebab orang Islam kaya gitu hadap perang urasa umbang dengar abanya fazadahum imanan makin bertambah iman ni orang Islam dan gekun hasbunallah wa ni'mal wakil kasih ke kamu membenantu ni bak Tuhan dan dengan menantu Tuhan kamu anak pergi dia ikut Tuhan Al-Quran dalam innama zalikum syaitan yukhawifu awliya yang haba-haba musuhnya ia takut orang Islam yang kena haba-haba syaitan ia takut orang yang sekitar Allah fala takhafu baik takut terai artinya baik dah dengar perang propaganda wa khafuni takut ulun in kuntum mu'minin dia kata betul-betul orang beriman di masa perang Uhud ditulis ni dalam ini ayat daripada Al-Quran segolongan manusia orang-orang Quraisy mereka datang menyebarkan berita mempertakutkan umat Islam mengatakan itu orang-orang Quraisy sudah berkumpul mau menyerang kamu fakhshawhum larilah takut sama mereka tetapi orang Islam tidak takut karena mereka imannya keras waktu mereka menerima berita-berita khabar-khabar perang Uhud Salam ini fazadahum imanan mereka makin bertambah iman dan mereka berkata hasbunallah Allah sudah cukup untuk kita berpegang wa ni'mal wakil dan Allah menjadi pelindung kita pengawal kita wakil kita yang sebaik-baiknya innama dzalikum syaitan ini adalah berita-berita setan yukhawifu awliya yang mereka mau mempertakutkan orang-orang Islam fala takhafuhum jangan takut kepada mereka itu wa khafuni takutlah kepada aku in kuntum mu'minin jika kamu betul-betul benar-benar beriman ini makna daripada ayat Quran ini. At the approach of the Battle of Uhud, the verse of the Quran said, there are people who, the enemy, who came to tell the Muslims, to make propaganda, to say that the enemy, the Quraysh, they have gathered together, very many of them, to attack you. You should be afraid of them. This is the psychological warfare story. Fazadahum imanan. But the Muslim at the beginning, they are not afraid because of they have iman, they are true believer. When they hear that, their belief becomes stronger, and they say, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." For us, Allah is enough for our protector. Innama dzalikum syaitan. These are stories of the Satan. Yukhawifu awliya. They want to scare the followers of Islam. And Allah say, don't be afraid of them. You should be afraid of me, of Allah, if you are truly believer. This is a counter to psychological warfare. Wa kana min amri dhalik anna Abu Sufyan wa ashabah asabu min al-muslimin ma asabu fi ghazwah Uhud wa raja'u. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Abu Sufyan raja'a wa qad qadhafa fi qalbi
faman yuntalibu fi talabi. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nasim min ashabin Nabi fattaba'u. Fabalagha Abu Sufyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu falaqiya 'iran min at-tujjar faqala ruddu Muhammadan walakumul ju'la kada wa kada. Wa akhbaruhum anni qad jama'tu lahum jumu'an wa innani raji'un ilayhi. Faja'at tujjar fa akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Quran surah ayat. Kata Nabi nyo tengok juga dalam perang orang Salam yang kata jadi Abu Sufyan dan rakan-rakan ji yang Abu Sufyan panglima Quraisy. Kata hotel kakunang ati ji katalo ji ati li perang Uhud. Biar tali talo ya liwang lam ya perang kelai. Nekul Rasulullah Abu Sufyan kai plum dan kata makoi ikut tanya so nak kemeng yak le ji so tem sukarela yak le Abu Sufyan. Ulian sahabat-sahabat Nabi ke budak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Daud madu kita tak boleh minta yak le Abu Sufyan. Ya habanya truk ke Abu Sufyan. Nak tahu berapa ji bahawa Nabi kan yak minta ji kan yak le ji. Maka ibu kata bahawa tak perang urat salam oleh Abu Sufyan. Ibu kata isi menempat tidur syadak tidur orang Mekah yang bawa Madinah. Ikut mau orang Mekah yang jadi orang Mekah yang ingui ke alat perang urat salam oleh Abu Sufyan. Kajak wa kedai Nabi ba Muhammad kena nak ikut Nabi. Kajak wa kedai ba Muhammad akan ubi hadiah ke orang ubi peng dino le. Kayak pegah pada Nabi Muhammad kapulonyo ngau-uru kalau dapat tentera yang ramai lagi nak. Kamu kemenjak perang Muhammad. Muat itu makoi. Nyo alat propaganda ia apa? Ia pegah Nabi. Ini kai kita dapat urun ramai lagi nak kena jak perang. Dia takut urun itu lah. Yang urang Mekah yang kirim oleh Abu Sufyan teruk jak ke Nabi. Kalau dia jak pegang pada Rasulullah. Jepat Abu Sufyan pegang jika betapa urang ramai lagi nak kena jak perang drone. Pun dia jawab oleh Nabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel lagi ayat Quran pun. Kamu Islam kasih Tuhan yang pelindung, kasih Tuhan yang bantu. Anak makhluk mengaku haba ni Pak Abi Sufyan.